Ilmax Studios. Nenese mumbese nesa maisha makwambite nemwese nesa ripoti noziakwa ela nathaiza kathocha ngaisya mebwanano ngaisya mesele ngaisya ndakone neasya sengalama uma kwa satani wose nayotathela neasya kwa maimo baingwa kendo chamana kwa satani mwendwa mwone wasyo Kenese bonasya ne uselesi Mwea ino dwegenetie Kwethe wane usifo Kenese bonasya ne uselesi Mwea ino dwegenetie Kwethe wane usifo nakomanie na Yesu Kenena akambekea na esiakwa akambangola methoi akandwekelia mwana thini wa usumbi wa etu na esiakwa nimeke maundu hala mako ni mavetu matwekete imbya sisya mwanemeo wakomanie na Saulo kengendile mondo wae mwathe okamune isietwa ae mondo tekewa aesiake vaingwa mondo tetwa mwana ningai Kenese bonasya ne uselesi Mwea ino dwegenetie Kwethe wane usifo Kenese bonasya ne uselesi Mwea ino dwegenetie Kwethe wane usifo wakomanie na kiveti kilalai kiveti chejaume kiveti chejandosyo kithimani cha Yakobo ukekachama mama akasemba nduani ya Samaria ukeni mwone mundu andavya silisya kwa sionde ilanekie mwendo semba kwa Yesu wasethayo onethia na esyaku nenduneta mokumbo ni asya kwa Yesu kuingwa wasyo ni asya kwa Masia fae stresi nethayo 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 utakathela Kenese bonasya ne uselesi Mwea ino dwegenetie Kwethe wane usifo Kenese bonasya ne uselesi Mwea ino dwegenetie Kwethe wane usifo Kenese bonasya ne uselesi Mwea ino dwegenetie Kwethe wane usifo Kenese bonasya ne uselesi Mwea ino dwegenetie Kwethe wane usifo onethia ndina mesa za kutosha Mwea ino dwegenetie Kwethe wane usifo onethia ndina kisomo kila mukwenda Mwea ino dwegenetie Kwethe wane usifo onethia ndina mali kana kabuloti Mwea ino dwegenetie Kwethe wane usifo onethia ndina kakale kana kavasikili Mwea ino dwegenetie Kwethe wane usifo onethia nitembea futi 11 Mwea ino dwegenetie Kwethe wane usifo onethia ni musakuenza manesya tongoi Mwea ino dwegenetie Kwethe wane usifo Mwea ino ndegenetie
ciana ciaku nĩ nguma Weya ino ndwegethetie wethe wa Yusufu